Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Akugubwa neza aho muherereye hose. Prote turakingiwe ndaje mu mwanya wahariwe guhimbaza no gutazira kino kiganiro. Muzi neza yuko ntabandi jenyene inyuma ya kamera hari Wizobi, rego ku rundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka. Tugiye kuba turi kumwe uno munsi. Hafi yanje ndahabona witwa Berize tukwakire kandi tukuramutse. Amahoro y'Imana. Amahoro cyane. Meze neza? Yego ndashimye. Asante sana. Mande yiwe hari Sofoni nizere kumeze neza. Turashima Imana. Asante sana. Hirya Iva tukuramutsa Iva. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Imana bahezagire cyane. Amen. Nawe kuhezagire. Turamukanye na Gigi Gilen. Amahoro cyane. Ndashima. Umeze neza? Yego. Aho ni byiza cyane. Kuri ndurande turi kumwe na Ritia nawe tukuramutse. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Asante sana. Nabatuza kwa duteramanye rero bisigaye mugumane natwe. Dushimira amaze kugira subscribe, amaze kwiyabonesha. Reka utiyandikishije ibyiza biragucika, uriyandikisha kugira ngo igihe cyose haje ko zino ndirimbo ubu wa mbere kubibona utabanje kurungikirwa n'ubundi muntu. Reka rero ture kuravura twerekezera kwa Iva kugira ngo ko mbona mvunira akagati yamara ndakumbuye kumva Sofoni nawe ariko arakora akazi akora umuti turongo. Reka twerekeze kwa Sofoni kugira ngo atuyobore muri no mwanya wo guhimbaza no gutazira. Sofoni kazi Murakoze. Udufashe mwana, turashaka kumva imbaraga zawe mu gikorwa cyawe Yesu. Buri umwe wese yumva ko ari kumwe na mwemu yera mwana. Uzobukoze papa, uzobukoze mu ishobora byose. Reka ukomeze kubana natwe kuva none aha. Uzobukoze mwana. Kama sio wewe ningekuwa
dukundira dushimire wowe wabanye natwe ndazi ko wahezagiwe cyane nawe rungikira abantu biga nabo bafashwe nk'uko bafashijwe dushimire Wizobi twari kumwe inyuma ya kamera ariko kandi dushimire bano runo rwaruka twari twateramanye kuri uno munsi reka mu nkundire twese dutereke ibiganza twikebanura badukurikiranye tubabwira tuti bye bye. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.